Caros oros, caros frans, mesafons e giufens en Christus. Vai-nos o Diu en las leccions bíblicas de las davosas domengias de la cardienza, sur de la enunciación de la cardienza, el temps de Jesus e co Jesus a tarmestes giufanals per annunciar il Evangeli. Sco continuaziun da quai eveniment ai ils apostels che han partì per annunciare l'Evangeli, retornai tier Jesus e rapporten sur de lur activitats ed experiences. Quai ai il contegn essenzial de l'Evangeli odier. Tenor nossa capienza regia il principi da 100% paga per 100% lavoro. Nus essendo en quell'Evangeli da duots ad Jesus es giufanals, cioè che els lavuran da plique dus 150%, nianc in agat temps per maglia e ruassà, non di per serveni. De mai che nus essen el temps da vacanza se vai-nus sedumentar a moda critica. Mai il temps liber che nus vain svender le lavur ed il stress porscha vera mai annus ruaus e bainesser maunca en secai. Il stekti l'Evangeli dos munta medema mai ina grund en sena da monta ed ina critica viers tuts che occupai il survesh pastoral e che lavuran tenor la devisa. Io fece il mo quel lavoro che corrisponda a 100% da mia paga. La moda da viver da Jesus e da ses giufanals, che avevano niang temps per maglia e per ruassà, ragorda era nus che, nus sacen bo esser fixai, da settene, mon vid, valur sco process e mesuraziuns, e la pastorazione ed l'evangelizzazione. Con l'elezione del Veder Testament vai no su Diu, quel splait il profet Eramia, che critichescia la pastorazione che appiars la quintenzesa, il vercoc, e mosa, c'è vuol di, dod esser in bien pastur. Per tals che se s'interessescen pel survesh pastoral ni practichescen già quel ai quei adina in bien material per asnas analises a moda critica. Aber Jesus adableisha las profecias del Veder Testament da Jeremia e quelle Vangeli da duot presenta Jesus co in bien pastur. Leuvi eu pladi pasturs que pascenten elles. Elles ton bopli teme e ver sterment che eu boc ina da dielles va a piarder. Jesus ademblescha las profecias del Veder Testament sco in bien pastur. Nós dovrem dappertut in bien pastur sco Jesus. E las famílias, e la società, e le scolas, e le plebs, e la politica, e l'economia, eccetera, eccetera. Quelle lezioni da questa domenica, quelle Vangeli odierna parlais annus in cins aspects importants su della moda e maniera che Jesus fa sia lavoro, da esser in bien pastur, in bien lure. Questa esser fece en conosciunt os per nus, che nus essen minceton exaus, e stressai, e nos asna lavur. Lembrem, direcțiun plein quitau. Jesus musa annus con important qu'il ai da sempeciar dils pacients dils autos, malgrad sia struncladat e quella dils giufanals, prer Jesus peda pils cresciuns che venien tier el. Il secund, pacient suvender ruaus
e retraccia. Era Jesus esses juvenais dobravam temps de ruaus e da ser tre a navos per servenir e per se metter in contatto con Dio. Tals moments ai decisivi per survenir força spirituala e corporala. Que sun essus esses juvenals vivevan in tensiun denter oraziun e lavur. In pause miliun ais ai era ozzildi. In avend il trot da vinciadi. Jesus ha instruius es juvenals durant in liug temps. Questo vens significa per nus, patraccia suventer, il sen de ties activitats. Pren peda per ruaus. Dio plaida cum nus el silenci. Era per nus aisa importun d'anfla in liug solitari, che daventa per nus scotiers juvenals in liug d'instrucțiun. Per exempel, in uaul, in parc, in abaselgia, etc. Leu aisi ruasaiven, e mingin sa i en sesex. Mo bain en qualin ten en tals moments, boca ora sesex ed in silenci. Il tiers commiseraziun e surveg. Jesus mus anus un exempel de vera commiseraziun e compassiun. El vesa bo ils cresciansco ina molesta, momensco nuors senza pasturs, che drovan sia carezia e sia quitau e sustegn. El è proms da musa e da migliorar. Ci sun lu cu el ai sposaus e stoncals. Als presents. Per nus quai vuol di che nus estuain sempeccia ed ave quitau de nostra sanadan spirituala ed ara dels basens da quels cain damanaivel anus. Jesus recorda nus che nia surveg ed agir dependa bo de nossas alcinas forças, mobain de la puissance de Dio, che operescha en nus, che nus jain plats a Diel. Lain os patraccia che Jesus, in bien pastor, clomanus d'entra en siu silenci, e medem main de s'endupa cun un cor plain commiseraziun e carezia cun nos concarciauns. Lain atsagia col temps di stat vacanzas per anfla in nusex ed ascia era Dio. Mo lu vainus la forza da s'engasciar per nos concrescens per anfla in avetta en plenezia. Aus tuts, tu bien, stesauns, in abbiare amna vinavun ed oz in abbiare domengia. Ludaus Jesus Christus, sempre sei ludaus.